angathi bakhulumile solo ngiyasho bakhulumile kepha ngiva kwangathi angikakhulumi ngiva ngathi abakakhulumi ngemlolo wathi lolusizi mangingalali ngiba sengibukela ngibuke indawo sengibase belusitho lwami luyawuvela nje ngikhala tinyembeti ebusuku ngedwana ukuthi yena bakithi kepha lento ngithi ayithini ngifuna ukuthini ke kunento lebengayiqonzi beniyadi but bengayiqonzi yambona lo Moses uyambona lo Moses emboni yes lo nkulunkulu uthumela lo Moses lo nkulunkulu uthumela uMoses angathi ukuthi ngingabonga ngithini swalemi ngiyambonga Moses ngiyambonga Moses ngiyambonga angathi ukuthi ngingabonga ngithini Moses bazalwane uma uyawuhamba ngalenye langa uthi unewake yini unemanga awukacethi umuntu wake nemunye uNkulunkulu lo Jesu Kristu umuntu wakini angajika umuntu wakini angakufaka ekhasi emfuleni akhale sowemuka nemandi ngithi mina Moses lo uthunywe uNkulunkulu angimati nangemehlo angathi ubani yangiva yini ngithi ngimbonile waletha kuthula empilweni yami waletha kuthula empilweni yami ngiphinze ngiyaphinza bebakhona boMoses kethi angithi ngimbonile Moses siphakamisa kubonga thina kakhulu thina emholi kakhulu yathi sibonga asikhawuli ngase asikaqali nalokubonga endleleni le lokusiphethe ngayo ngathi ukuthi ngasini kusukela kwendeka konke lokwendeka silala buthongo nasembili la sibheke khona siyakholwa ukuthi ngimithandazo nongangekwenta kwakho eMoses kukhulu lapho sibheke khona siyabona siyakholwa futhi lokho ukuthi awutendele umuntu waNkulunkulu wathunywa sesifisa ke nasi ukusibuka lesiphetho sakho la wathunywa khona uNkulunkulu siyafuna sisekhona siphila sisibone isiphetho sakho bonga sigcwalisa kubonga nje kakhulu Nkulunkulu